Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchu murgireria mambi yende naende ngiyakerage kugena kwane wasaso kiribuya kurosore na kwabo kiribuyana wachakire mirimo yawo esenchera ere yabene hichume yemo oyeri tuko libiya togo kegera litko oli abasiramu ni nari manyakene buna Eid el-Fitr ensengima abigo esenchera yabene niko tugoneria echindo buche to kurese kanise yege Islamu Eid el-Fitr erengjana abigo ngo tawatenga Eid Mubaraka aselitkere no linene mwabekrea mo eli obuchengera litko lino yokomotegia omanene enyasai ne ichuma yitariki 20 mutinyu gatatu umwaka 2025 nomo kato chukwana mwanege siasa imiyumuro webwetorobini ibuna bwechakabene chinsanya cyabona mambya wekachinsa isano honemo ochiamo gasoto chukwana mwana mange ali akorekande na yawe chikokoreka nabo igo ayarengete amangana yege siasa ime eyomoroberio ogwe etorobini hine eiki atwara mangana mange mwancho mureri hanene katore abarai au bagotora chiza chindi cyamangana hase egento kenda abande batebiri ngabarai buna abubekrango bunekyo babona tiko bakotara chinti abashize chintindi cyamangana abune cyo mukwanda murayibwense Dr. William Samoei Ruto mwanjo mureri yo bereka bagakotana mangana matindi amo nabali bakunyamende serikali bakrawa no muragwe kyamakiria agia DCP Rigathi Gachagua ntubwate umugose ntubwate mukunyi muragwe kyama agia Jibril Dr. Fred Okengo Matiang'i ntubwate habara ibande nabo Eugene Wamaru Ahmad Karua egati abande abo rekere bakora mugose bakuba tunachimangana matiri kabisa no murayibwense umusike William Samoei Ruto genta bange besokiri akikire burosana kobanga imanyimincha ayeri chikona boigo marayibwense no muntu bwitekero kenesana imeyense ya Kenya tabone tiko bagakonelia anabara ibande balia bakunyamene serikali asenchera bunerigo na litkolero asengencho yamangana yo matindi abako turonero gutwara abageni ime yestudio ega emambi yabonega ngomokwanda Walter Obare uyubonego okoligia ikergo keria akiwa msie ase wodi area mekene eregati echwodi nye ime yensemo oyebunge yabarabu meye semo area gongorwa gusina bayigo ndomuwate Paul Okemo Obuya oyo okoligia ikergo kewe msie ase ward ya Roysambu aiga ime yomochi o Nairobi bonsi tochiko kwanda na kuligia mangana ya bereka okwa weekend mana bayigo enye gose chera area bene kuligeria ne nkikiwaneta gokorwa achinga kibine chiga kero abarayibare kandi bakuruta namangana amatindi maisamara wa Kenya na ni na engana ya berko bakoreta obwose engana ya berko bakoreta egento gitagiye kiya asamararo ya Kenya na namangana manga berko bakakwana ngiranga binge ibyagendera gokorekana umusubati email sentomanga yatoko bagakurwa bene kurwese kyamakeria kya UDA na kunganya hago check kyamakeria kya Rigathi Gachagua kya DCP ritkolego asabeteka okwana mange na nekorekana kumwanekera homurayibwense William Ruto igoryo borai igwe county ya Nairobi na mange yaho chikokorekana kombe giafkoni gyabere gokura abanyangongo bari bagitewe kuvuga ko kwanira Senegal na kirani bwa hago cha Semeria ayabarigane bamina bu Morocco mega ayekembe keria kera giye kuyimense ya Africa CAF kwetebanga kombe kibono tekene ego cha asebanyene na abake bwete bari bawate abanga Morocco korende Senegal na yake bwete bwetera ebonge ebwechigoli eritko oli final Thomas kwebanga litkori yankyo Kurega sero Kenya Stadium gochakira chinsa isana isato igitege komene sano chamugaso amurabasha bana FC ngo kibare kubeke koro tunagaswageti goswa ni club kya Gor Mahia mega sero Kenya Stadium egoste bwete gakora chinsa kumchamara ngo bakorende egaskumayaga sengencho yerire gocha chinsa isana isato unechiteka ose chinsa isana na isato chamugaso igitege komene isana litkori yanki kurega sero Kenya Stadium asa mashabiki amangi kirage akayira go soke uchiko tyoterya nakogereria egosori entindi ikianda agiye kuminyoranga omokocha omwarimu Peter Okidi nadoka bakagotigemeremo uno morake we club keria agia Ashabana FC nabona iga igonkomanyibwa asenchira benenga omokonyi ibwo mokocha akonye akurukwa anere ongwae and ongwae enere bono begete bikoro tobiria abyo mokocha Peter Okidi ine mse yagoso ya entangani igabwatalite muri ne kabisa aliyokolide gatiro bali batangena seri Gor Mahia na Shabana igo bara bagato ine ngoti komo bwirite kolyange kolende asenchira ya bene igo cyabtoke chipa kaitsana igre chinse cyabona mambya na Etrobini ya Chakira yare mutwe na rankwalga neti senchira ere ya bene nkoro kwa Daniel Omwaga neye n'Ensoko TV.
Karibu nende mwanchumu ya turigereria ayagane twakorekana yakorekana ndime yense ya Kenya nene tuguchaka kurwa sense area yerongo rwa coast ase county area ya Kilifi ase bono gose yandi tuguchaka kurwa sense area ya western tumayo chigotambuka tugenda sense area ya coast omonene wabo waziri na baigoro mwaziri bwa mangane chiza chesi konkomo kwanda Wycliffe Musalia Mudavadi nigo esokina kumwakira omuraibwe ensembu ya mono asemurubiri ya magendero agendera chakwene kemense ya Kenya nene guchiasa bamenyi bensemo yorogongororia alwa western gukwana kurwa sensemo ye county ya Vihiga asomuraibwe ensate ko kago chake bene obwagachi igwegeti ya Kinondo Stadium igo Wycliffe Musalia Mudavadi ateberuna muraibwe ense no muraibwe magendero na baigo nigawo chikokorera ba Kenya amangana mange ne kumwakira ko chore wanebo mwaka 2025 ebere korengana Musalia Mudavadi agaserekyo ya Kinondo Stadium gigoche kumukia abatiotereria benkoyo chiri bwikomi asigoche kutumeka goika chibilione gose chimilione chimia isa na isa 100,000 chimia kianda 100,000 na nigo gigoche kwereka kimeti yenye kianda agochia kwagachwa erigo kwa omwerio na bo igoche gosori achense ya Kenya chibeko bachiko korekana na chikosori chirichi ligene ya Kenya Premier League asata ringa nigetambo kerekene sana annekera basai ngeribuya yemona bakaire egochia gonyore mirimo as obwagachi ibwega serekyo ya Kinondo Stadium ime ya county area ya Vihiga tero gutware nkwana yaye omoko gosomone wa mwaziri meyense ya Kenya Musalia Mudavadi Bumbakira Musalia ki Bumbakira Musalia ki Mheshimiwa Rais, mwanzo kabisa kwa niaba ya watu wa Vihiga County hapa Kidundu tunasema asante. Asante mno kwa sababu hii imekuwa ndoto na sasa itaonekana kwamba si ndoto lakini imetendeka. Tuko sawa? Jambo la pili, nataka niambie wale ndugu zetu ambao wako hapa, asante kwa kupeana shamba. Na vile Mheshimiwa Rais ameahidi, mimi nitakuwa nikimfuata tu mpaka tumalize hiyo mambo ya compensation yote iishe. Garafa burahi, sigaba ndio? Garafa burahi Mundati gara kuichoba dawe. Garafa burahi. Mheshimiwa, hii sehemu ina mvua nyingi sana. A lot of rain, which is good. Mheshimiwa, hiyo 900 million, Mheshimiwa, tuongeze 100 million, ifike 1 billion. Hii barabara ya kutoka Majengo iende round izunguke ishikanishe na ile inaenda Mbale. Hapa chini tu kienda inaenda inashika ile ya kwenda Mbale, na hapa tena kuna ingine inaenda Majengo. Hiyo ikikwisha mambo ni shwari. Kubehala Sindambo landi umbogo yoranyore ndebe ndabeha sigari gagirigari numuhenzanji bandu babadonge naira ndio barandio baranyariza munyauyo baramunyara mbeya mubora zitamu zyanga nayi mbora zyanga nayi kuwehana no Nyasaha murindi. Asante sana chigirimbura iza na kumena bari na vitu vingi kandi bamedu kumangana. Na hapa mtaajiriwa vijana 1000 watapata kazi hapa. Na tugutiga nayo kurugu kwanekere kyo kero getare ya magenda sorongo rwa western muraibwense Dr. William Ruto nigo hakwaneta mange kurwanse semeria ya Majengo asate ngati ubwagachi ibwichinyoma chiri chiri godiense na boygo ubwagachi buchiro asate tenga eserikali yaje yegekire chimilion chebesa iligo chikonekinga abamenyi ibense media ya Vihiga nkonyora bare chichiro chingiya chibwato bochenu boygoro na boygo asagiya yo gokore mirimo yabo unenchera yemo yo kwenekia ingomuro biro ya bottom up obere koba aka agoikirana nanyo nigo
gukwana kurwa sense media ya Mbale asa chageti ubwaga chibiciro ya Mbale market mari gwense nigatete ngobekire nse mo chishiringi chi milioni 350 mona isano eri kweneke ubwaga chibiciro ya Mbale nabigo asa tete chiro au miye county ya Viga nguchire ko bakunyora chigikana sobwaga chibwaye senchire abene nabigo kwana mabaga asaba saye na wikeni mu rubiri yene ndoto yaye iyo kwa mabaga basaye nabigo kunyekenga gose konyimo kigoro ense ya Kenya tiangu tare nkona yo mari gwense Dr. William Samoei Ruto. Vihiga hoye! Vihiga hoye! Na sio soko moja tunajenga soko 10 mpya hapa Vihiga. Na nikisonga nitawaongezea soko ingine 5 mpaka tuhakikishe ya kwamba hakuna mama, hakuna kijana anauza kwa jua ama kwa vumbi ama kwa matope ama mahali ambapo hakuna usafi. Tujenge masoko ya kutosha, tuokoe mazao yetu ya shambani, tuwe na chakula, tuondoe njaa na Vihiga isonge mbele. Vihiga hoye! Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mwancho magireria togosuka mutu tutikanaye na urana gotebinga musubati Millicent Omanga uyikonyorese kiama kya UDA nabago begetyanga eteneni yokurigie kerego okeria akyoborai ase orogongorega rwa Nairobi gose county Nairobi kerego keria akyoboteneni baba subati me county Nairobi kemenya kaino somone wuriwe ke songo buna women rep nigori tukarego robene anganyete na kumukiguruba yaye kurwa ase ekiama keria akyomorai bwense egia kiegose ekiama keria akyomorai bwense kya UDA nganye masayemo soa sekiama kere gia DCP gekora unere Rigathi Geoffrey Gachagua uyo kabiro murai gwe kiama keria so uyo kabiro mukwanyi bwo murai ime yense ya Kenya gukwane kere kyo egeme yo mucho Nairobi Omanga niga esogati na gotebanga uburai wa William Ruto mbori buya negento kiagretera kunganya kurwa asekiama ekyo na kubeko amenyo bwaye asekiama keria agia DCP nanye nigo bona rekaine igago chegotwara goseni gekerwo kekyo women rep kigo chegotwara bononeri abange sana abakagirwo chigoswetebe eriko ligeria etiquette ekara basubati au mimero ngo Nairobi beso kirie na gotaka kuria ekiamo gose gotaka kuria keruge kyo ki women rep me county Nairobi gwetera asekiama keria agia ADCP kurende sense moyo Manga tebetinga igere igare maiso kabisa na nigare tayare goso asetebe elio korra ningo musubati kiora chiko chorwa ne kiama keria agia ADCP kwimokie tigiti iyobo chigose kubikie tigiti yokurana ndareke kereke women rep me county Nairobi anane bosio obo chori bwo mwaka ogocha obwo mwaka 2025 nebere tiangu turare nkwana ayaye Millicent Omanga mwenyekini mna mama miradi Nairobi oe! Kina mama hai! Ebu nione kina mama wa Omanga, mama na Omanga! Arambe! Arambe! Nataka tuseme one time na nguvu Kasongo ajue Nairobi tumemfukuza. Arambe! Na mimi nilikuwa pale kwa sababu sikujua yule mtu ni Kaongo. Mimi sikujua ni Kaongo. Kwa hivyo kwanza kabisa mimi naomba wamama, vijana na wazee wa Nairobi munisamee. Na waomba munisamee. Kwa sababu mimi nilidanganywa, mimi sikujua na pia nikakuja nikawadanganya nikidhani ni wheelbarrow inaenda mahali. Kumbe ilikuwa ni Kaongo. Mumenisamea. Wacha nione wale mnasema mmesamea mama miradi, wacha nione. Kwa sababu tukiwa pale hapa Nairobi alisema hakuna mtu atabomolewa bila kuonyeshwa mahali anapelekwa. Tumeona ubomoaji hatujaona. Tumeona ubomoaji tujaona. Na watu wengi wanabomolewa, wanabiashara wetu. Watu wengi party leader hapa Nairobi ni single mothers. Single mothers mupo? Single mothers mupo? 60% of our women in Nairobi are single mothers. Wengi ni wajane, wengine tulidanganywa, tuko na watoto, tunajipambania, tuko kwa hizi masoko ambazo zinabomolewa. Na huyu Kaongo alituambia hakuna mtu
tunabomolewa bila kuonyeshwa mahali ya kupelekwa. Anakuja anatubomolea masoko zetu usiku. Kama ni halali, kwa nini asikuje mchana peupe akuja bomolee watu? Anakuja kama mchawi kuja kubomoa masoko zetu, manyumba zetu, watu wetu wanaangamia, na anakuja kutubomolea wakati wa mvua. Huyu ni mtu ako na utu kweli? Ako na utu kweli? Anakuja anabomolea mama na watoto wake wakati wa mvua. Huyu ni mtu ako na utu? Aende asiende? Ni one term si one term? Ni one term si one term? Na mnakumbuka vizuri kina mama, kuna ile akasema kwa ile agreement yake kwamba akiingia uongozini kina mama itakuwa 50-50. Si alituambia 50-50? Alitumia kina mama kuwadaa na kutafuta kura ya uongo. Aende asiende? Akadanganya kina mama na wasichana wetu kwamba watakuwa wanaenda hospitali. Ametoa Linda Mama hajatoa? Akasema wasichana wetu will be getting free mnapata free sanitary towels. Akasema kina mama wakizaa watakuwa wanapata diapers za bure kwa hospitali za serikali. Tunapata that. Sasa unaona ni wakati wa mafuriko. Munaona Nairobi vile inakaa, drainage zimeblock nini, hakuna kitu ina work Nairobi. Nairobi ina work haiwork? Ina work haiwork? Watu wetu wanauliwa kwa mafuriko. Na sisi, mimi nasema mkinipa hii uongozi wa kina mama, kuna vitu ambavyo haviwezi endelea hii Nairobi. Kuna vitu ambavyo haviwezi endelea Nairobi. Lazima tunyoroshe hii Nairobi ndio kila mtu haweze kukaa na kufurahia kuwa mwana Nairobi. Na sisi Nairobi si wa kabila. Sisi Nairobi si wa kabila. Na hii chama yetu ya DCP si ya ukabila. Inaleta kabila zote. Tuko pamoja. Na mimi kama Mama Omanga nimeingia DCP kama mmoja wao wa women rep ambao wanasimama. Kuna women reps wengi wanasimama na DCP. Na mimi togoska muto mwancho mwiria tugato tambake bono kwikase county area ya Kilifi ase muraibwense gosomo konyu muraibwense Professor Abraham Kidhure Kindiki abetoko baga kwita ya magendera kwikase chinsemecho una here ira yaye umukonyu muraibwense Professor Kindiki nigabairite abamenyi bense meyo kira acha magendera hanene ubwagachi bwechibara ubwagachi bwense meko gacha chinsu chicha wadukurwa orocherolia arwa Indian Ocean nabayigo ubwagachi bwechiro asense meyo asata yatenga chinsemo buna chiri cha magarini chinsemo cha Malindi chinsemo cha Mareni gati chinsemo chinde hime eye county eyo niko chigo chikonyora obokonyi ibwe chibara chichiro nabayigo chinsemo cyo gachira chinsu cyabo eriko nga chinsu cyabo chikonya chigo sareka kero cyarure ase enyancha tegato bango kwa naye Kindiki ekero agendera ko mwakire koko umurayibwense asemeremo imiyago akora kwa muda wa miaka kama 6 barabara nyingi hapa Kenya zilikuwa zimekwama kwa sababu uchumi ulikuwa umeharibika. Makontrakta wakaenda, tukawa na madeni mengi ya makontrakta. Kutoka 2019 barabara kilomita 6,000 zikakwama. Wakati rais amechaguliwa, amechukua muda kidogo kama miaka 2-3 kwanza kuboresha uchumi, kudhibiti uchumi wa Kenya, na baada ya kumaliza hiyo kazi sasa amelipa makontrakta wote wa barabara bilioni 177 zimelipwa na serikali ya William Ruto, na sasa hivi makontrakta wamerudi kazi Kenya mzima. Kilomita 6,000 zinawekwa lami saa hii na serikali ya William Ruto. Ni fire si fire? Rais Ruto ni fire si fire? Ni noma si noma? Rais Ruto aendelee asiendelee? Kaka Juni hoye! Ruto aendelee asiendelee? Atujengee barabara hapa Kilifi County.
kaunti ya Kilifi peke yake. Barabara ambazo zinajengwa katika hii kaunti yetu tukufu ya Kilifi zinajengwa kilomita 385 za lami zinawekwa saa hii, ikiwemo hii barabara yetu ya kutoka Kilifi kuja hapa Kakanguni, kutoka hapa iende Kasava, itoke Kasava iende Kitengwani, itoke Kitengwani iende Silala, itoke Silala iende Sangaweni, itoke Sangaweni iende Ganze, itoke Ganze iende Bamba. Ni fire si fire. Rais Ruto, ni fire si fire. Hiyo barabara tunajenga kilomita 56 inawekwa lami saa hii. Watu wa kuweka lami ndio hawa. Barabara ndio hii. Sio hekaya, sio hadithi ya Abunwasi, sio mastori, sio propaganda. Ni barabara si barabara. Inajengwa haijengwi, inasaidia haisaidii, itainua uchumi haitainua. Hii barabara kilomita 56 tumelipa deni ya contractor ambaye alikuwa nayo, tumemlipa pesa yake zote na tumemwagiza chini ya mwaka mmoja akamilishe barabara hii ifike kule Bamba. Rais Ruto akuja atufungulie. Watu wengi hapa Kilifi wanategemea mambo ya uvuvi pale baharini. Serikali imewekeza katika kusaidia wavuvi kwa njia kubwa sana kuzidi serikali ingine yoyote ile. Nataka niwahakikishie tumekabilisha kujenga fish landing site ya Mnarani ambayo imegharimu 275 million. Imejengwa, imekamilika, ndio wavuvi wapate facility hapa Mnarani, Kilifi County. Tumetoa grants kwa beach management unit ya 983 million shillings ambayo imesaidia projects 267 Kilifi County alone. Tumenunua mashua ndogo ndogo, mashua 10 for onshore fishing ambazo zinatumika na wavuvi hapa Kilifi. Masoko ya kisasa tunajenga. Hapa Kilifi tuko na masoko mengi. Kule Mtwapa inaendelea. Kule Watamu inaendelea. Pale Mnarani inaendelea. Ile imebaki soko ya Ganze hapa Mkuluni Ganze. Next week baada ya Ramadhan contractor atakuja, kwa sababu alituomba kidogo amalizane na Ramadhan kwa sababu ni ndugu Muislamu. Next week contractor wa soko ya Mkuluni atakuja atujengee kazi ya Ganze. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? 57 million shillings from Mkuluni ESP market na masoko mengine tunajenga pale Shela, Malindi, pale Marereni, Magarini, pale Mazeras, Rabai, Mtwapa, Kilifi South, pale Watamu, Kilifi North. Rais Ruto ni fire si fire. Na Mkuluni hapa Ganze, Rais Ruto ni fire si fire. Ajenge asijenge? Ajenge asijenge? Affordable housing inaendelea. Markets inaendelea. Hostel ya wanafunzi inaendelea. Barabara inaendelea. Stima inaendelea. Niseme nisiseme? Rais Ruto ni fire si fire? Aendelea siendelee? Ni 2 terms si 2 term? Ni 2 terms si 2 term? Ya William Ruto ni 2 terms si 2 term? William Ruto ni 2 terms si 2 term? Ganze hoye! Kilifi hoye! William Ruto ni 2 terms si 2 term? Wale wako mbali hawajasikia. William Ruto ni 2 terms si 2 term? Wacha nione 2 term ya William Ruto, 2 term ya William Ruto, 2 term ya William Ruto. Fireman aseme, fireman aseme, fireman atoboe. Rais Ruto ndiye rais wa kwanza ambaye ametusaidia tukaunganisha taifa letu la Kenya. Na mnajua kabla marehemu Mheshimiwa hayati Raila Odinga hajafariki,
walikuwa wamerekebisha na kuunganisha vyama vya UDA na ODM. Ni kweli si kweli? Na sasa tunasonga mbele tukiwa timu moja, chama cha ODM na chama cha UDA. We are now one team. Kile tunauliza ndugu zetu wa ODM, muendelee kudhibiti chama chenu, mujenge chama chenu kiwe na nguvu, na sisi wana UDA pia tujenge chama chetu, tuimarishe chama chetu, ndio tusonge mbele tukiwa pamoja. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Wana ODM ndugu zetu, kwa sababu tunatembea safari moja, vyama viwili lakini serikali moja ya broad based, tukiongozwa na William Ruto, kiongozi wetu sisi zote. Tuimarishe vyama vyetu, tuviweke nguvu. Wana UDA, mutengeneze chama cha mutengeneze na muiweke nguvu chama cha Ndugu zetu wa ODM vile vile waimarishe ODM ikiwe na nguvu, isiwe na mpasuko, iwe na nguvu, ndio tusonge tukiwa timu moja ya vyama viwili ambao viko na nguvu. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Ni leo si leo? Ni leo si leo? Ile mashindano itakuwa hapa baina ya UDA na ODM. Itakuwa mashindano ya urafiki, itakuwa mashindano ya ndugu wa moja. Kwa hivyo wana UDA muimarishe chama, wana ODM tuimarishe chama. Sisi zote ni broad based, tusonge mbele, tutengeneze serikali kubwa, serikali so tigana yu egose to tikara sense miyo ya Kilifi abari ao nigo barengenero mukonyi bo murebwense Professor Abraham Kithure Kindiki asana barabu baruete kurmaega na kwana goseno sira chinkwana chaye Abraham ose Professor Abraham Kithure Kindiki abari yabo somo bonsi go barekanete gosira higanga ya Kithure Kindiki yokana ko mukonyi bo murebwense sobo cherobo nebo go chabu makachi 2025 ebe na boigo nigo obeso betana tebanga igo go ikawachi ko mukonya Abraham Kithure Kindiki mwaka 2023 onebere gose 2032 linda nyarkoba omorai ibwense nere hasentunda ayaye habe kabakora emyaka ayaye 10 bakwana kuri sesemo ya coast nigo bamugenetyo mukonyi mu ibwense kubara taramagendero ao bare yabo ngati Aisha Jumwa uyobekere tene niganga yaye yokoriye kerego keria kibugabana ase county ya Kilifi bosobo choria bone bogocha gati ya bande bunamo senator Eli Kwambua John Bwire Peter Shehe ama na Ruheid Mohamed oyoro mu bunge abonsi ase omuno yomo nigo banchanete nga awika Kithure Kindiki arae asentunda yende ya kabere bunamo konyi murebwense nabayigo wochia koba ogoseko chia koira chintu goseko ire koroto kiaye murebwense kera chikura cyo chinne cyo mwaka 2032 tiga guturagiye chinkwana cyabara ya bukuru sense media aya coast. Ruto ni fire si fire, fire. Kindiki ni fire si fire, fire. Nataka niseme hivi, Rais William Ruto na deputy wake Kindiki, hapo hakuna negotiations. Hakuna negotiations. Sisi hapa ndani ya Kilifi County tunajua ya kwamba the incoming governor ni Aisha Jumwa. Ni kweli ama si kweli? Sisi leo tuko hapa kwa sababu ya presidency. Presidency ni William Samoei Ruto, tukisema two-term ya rais. Two-term si two-term. Na naibu wake naibu wake Kithure Kindiki, inshallah 4-term inshallah. Hey. Sio, na wale wengine viongozi wetu wa coast wajipange na naibu rais awashike mkono, yeye akiwa rais mwingine akuwe naibu wake. Nataka na mimi nitoe salamu zangu kwa rais wetu mpendwa, deputy president. Naomba umkumbushe rais, umwambie ile level 6 hospital ya coast aifanyie bidii. Ganze hoye! Kilifi hoye! Hebu nione salamu ya Abraham Kithure Kindiki. Hebu nione two-term ya William Ruto. Mheshimiwa naibu wa rais Professor Kithure Kindiki, mimi nikipata kibali mbele yako nasema mambo mawili peke yake.
hapa Kilifi tunakuwaga na msemo mmoja kwamba ndugu ni kufaana, sio kufanana. Niseme nsiseme? Kweli kabisa, wewe Profesa Kithure Kindiki, wewe tumefanana na wewe umetufaa kama watu wa Kilifi. Wewe umekuja hapa, umesaidia mama zetu, umetuletea maendeleo ukiwa na Rais William Ruto. Huyu si tunafanana na yeye huyu? Hata ukimwangalia sana kaa Karisa huyu si anakaa Mwabonje huyu. Wewe nimetamka leo nikiwa hapa Kilifi kwamba Profesa Kithure Kindiki leo anaitwa Karisa wa Kindiki. Niseme nsiseme? Jambo la pili, Mheshimiwa Kindiki, sisi tunataka kukuhakikishia kama viongozi wa Pwani kwamba tutatembea na wewe, na 2027 wewe ndio naibu wa rais wetu, na 2032 Mwenyezi Mungu akisaidia, inshallah wewe utakuwa President of the Republic of Kenya. Nitoboe sitoboe? Jambo langu la mwisho, Mheshimiwa Kithure Kindiki, sisi kama viongozi wa Pwani tunakutuma kwa Rais William Ruto. Laiti ningekuwa kama profesa kama wewe leo, Rais William Ruto ningempatia airplane. Tuliomba barabara, ametupatia. Tukaomba kazi kwa vijana wetu, hata Seneta Kithi amepewa. Tukaomba soko, tumepewa. Na ndio maana sisi watu wa Pwani kuanzia Taveta paka Kilifi tunasema William Ruto ni two term. Mkiwa na fireman deputy president, wachaneni na hawa watu wa maneno, tuachieni hawa watu wa mdomo. Sisi vijana tu deal na wao. Nyinyi endeni mukafanye kazi, mjenge barabara, mjenge soko, mjenge shule, muweke stima, muwekee watu wanganze maji. Wale watu ambao wanatusi rais, tuachieni sisi vijana, tu deal nao, tuwafukuze waende wakiendanga. Watu wa Kilifi munasema ni tutam, munasema ni tutam, kwamba sisi tunamuunga mkono Mheshimiwa William Samoei Ruto apate 2 term. William Ruto 2 term. William Ruto 2 term. Jambo la pili, Mheshimiwa Kithure Kindiki, hapa tumesimama hapa, kuna shamba inaitwa shamba ya Kagaa. Hapa tumesimama, kuna shamba inaitwa shamba ya Kagaa. Hiyo shamba ya Kagaa, Mheshimiwa, tunataka inunuliwe, ipewe maskwota wanaishi hapa. Hiyo Kagaa. Hawa watu wa Kagaa wanataka wapate. Nonche mugeria chabtoke chide Cameroon tato nainye igore chinsainye chiabona mambia abuno to korense min tangan tigi maye muruguru gwetro bini korende korna tore imeye studio yenende mega yo koire grasi kemo okya match ne anego chatu chuko kwana mange ne igoro oye chinsase echechi meme echochi gendrete kwene kibwagati ya barai ao imeyense ya Kenya kubutikana ningena ayege siasa nene chikumbwate ni murebwense Dr. William Samoei Ruto asenchera ere yabene Walter Obare oyuko ryekergo keria kyogwe MCA kurasense moye wodi ya mekene ime yense moye bunge ya borabu egati yechi wodi nye ime eye bunge yo nigo hekere mi studio ega kichiko kwande ngani yo asemo bare nere gosego bare nere Paul okemo buya oyinere senchera yabene ko ryekergo kyo MCA ase wodi ya Risambu aiga ime mu Nairobi osege ime county Nairobi bonsinko so abali megega tochiko kwana mange ayorengeta mwanege siasa nene chimeme chege siasa chokora mana chebara ko chikwene kibwa ikengi mangamo tukabara tega etire gatiyo murayibwense Dr. William Samoei Ruto amona barayibaliya abakunyamiririye serikali ego bakora nere usebako yo kabere mo deputy president wense ya Kenya Geoffrey Erigathi Gachagua Thomas Oscar kekere moto toyanire togendrane kwana ime yetro bini tomore kerebene mangana ayege siasa. Eje Nensoko TV, Oboroso
bw'umugusi. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibeteri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya. Ninchuwenyo spare part chie chinguru. Sungusya Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nemeiga. Tuline sababu ya wakole talentambe gucha kuligie vyombo bunebi. Tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamera ose toakirisi miese namba 0784884484. Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Magega ya televishoni ya nsoko wikasero yao. Kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi. Onye kubwa tokuralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchulia. Bono na bokonyori baga liyabene liyokuralia asegete senieke. Asoliguri liyake busani. Tolikere gose toakere simigwitire namba yaito yobonchulia 0788666662. Ebago tebango yogose komo elio nero gose kabuya. Maiga yokonyora mangana mange koruwa segete seni kia usigete gen Soko TV. Bonigo ya ikirenga kingo kore tanga Nyasaye. Nigonda koletero umurobili kurukunga amegelio yebebelia. Umurobili nigonda olete amuna basomba banyasaye abu astraya ko batukwegera lingana sobwagale. Nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyare koba tokurwa. Ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamosi abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha kera kama tingatara
shauri sangwe ngararo moijana umozu bataya mabwari Muligari bwa Soko TV oyo no moroberio gwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabo tuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngoli na hali ya screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa Umuchomano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Ensoko TV oboroso bw'omugusi Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi Liborio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobili yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi Ensoko TV oboroso w'omugusi Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi Karibu nende mwancho mwili mambi ya bona iga chitage kemeronge ene na inye chinsenye chiabono mambi senchiri abere toko soa sentunda ya kabiri mu rugwe trobini toke trobini nakumurikira mangana a oyege siasa buna botabekera itukuriye cyuwe gutwara abagani tokana mangana ege siasa eikiye amanga bere kabaka karekana ne chimechege siasa chikurutura sana gati yabarai ao murai bwense William Samoei Ruto gakare gatigati ija isuguria kakoyenekirwa na nero bere gakuruta mangana matini kabisa kobwa bali bonsi banare kuruta mangana aywe tumete gadi gashagwa no muntu mete kuruta mangana sana mono muntu tumeta barai banda bange sana korende bona iga yarenge ntunda yo murai bwense William Samoei Ruto ni gobere ko bagakuragwa na abakenya bange sana babere ko bagokwana igoro ya manganaye hanane abande bayigwetenga murai bwense wende ko kwana mangana buna lebe taka kwana ne yarenge setara ya magendra sarabongoro ya ruwa western murai bwense ga kwana sentune ntangani nari tukole igoro tachiete ko bagosaba boseta bwati ko ba musama nigo ndanya irore tamangana alia essential ya kabiri bose stunda ya kabiri kwene kyanga egentekeria kwanete diga arenge serious na karokiye somuno lobege songo na nigo tochikugeria mange hayobe to ko
bakago kwano tunya kwandara senchira yobo ime amana senchira yo manyoborene na abara gusena aba bwatani bane mambi abonega ime ye studio mbwate Walter Obare uyo kurige kero kyo MCA korwa asensemeria aye ward ya mekanne gotoka asensemo ye bunge eria ya borabu yurega tie ward chirinye ime yensemo ye bunge ya borabu nabo igono manyo mwana yege siasa asenchirere yobo kanu gotoko chikokwana mange Paula okemwa obuya na yano ari mega ime studio mambi abonega o manyo bege siasa nabo igono yanere niga begete mai science asekego kyo MCA ime ye ward yensemo oyaro sambu ayonsi nguchitergo ya kwana nabo igongo chibargo kwana heganga yabo yo kuri ibirogo byabo asichigwadi aho hayamo kurwa sensemo ya gusino yo mokura sege omuchi o Nairobi bonsi bashikanya chikokwana nabago chikuri ibirogo yo korende eseri tukale roborito no cheso moraibwense ne chinkwana chiaye asenchiri yabene tuchikuigwa nikibabwate emambia ya abono iga karibu sana. Asante. Asante ase ribageri gali tukoria rero. Ndogenda kukwana mange chinga kinchiroro Roisambu ngakire Roisambu mbiyere kabisa abantu ba Roisambu mbare no maboko ebagonya gotera one time ntoganye tetorore ngakie goiganga kibako mache na bayirete amache taba minyogeti mono lakini na teremeteru mumba drive gari tokarigia amato to swim akabora abante gabidi baigere gwako pali mugaswim Walter Obare karibu mestu yes nunkwana ya ntanganere jengo wa krambe yamon soko twarika na sengwane yabona nyaro gona yarenzeye bana no bata chisaramu korumekenene abantu bamekenene nje Walter Obare nonde Nairobi ngojane njirande gocha kubakonya muraine royo nganye ganjirande gocha bana meto we babusi mache tari gocha sasa lisana ya nebituno gudinya sai na dizimedje karibu sana. Asante. Amanga bereka okwanwa Apola amo ona Walter iki yanene abarai au murebwense ka kubwatira ni bwagatigati ya mangana yo ase okolotera chezo chege siasa kanga abuna nego sori kurende heboniga ingo abakenya baigwetenga tari inganeringi ya murebwense ina kwana mangana mangi sana totarachi konya kwana ntete turaigwa kwana yo murebwense una kwana kurwa chinsemo chirobangoriro western na karenga mubwata mange imuguchigo kujya kwandra igore kwana yo murebwense ya rekanire time tiko sinu ya bagoge manche mweria tanga turara kwana yo murebwense kare serobangoriro western igoro oyabarai au na buna barengereti. Mtu mwenye ako na pepo ya ukabila na chuki na kisirani anatuambia nini kama Wakenya? Mtu ambaye ameenda kwa kitanda ya ndugu yake ambaye alikuwa anakufa anaenda kumanipulate will. You cold-blooded thief, you cold-blooded thief, stealing from your own brother, stealing from orphans, stealing from widows. You want to give us a lecture? Unazunguka kwa makanisa, unazunguka kwa barabara, unazunguka kwa mazishi, ate unatuongelesha kitu gani? Mtu ambaye ameenda akatia mimba watoto wadogo kama wanarika ya mtoto wake, alafu anaenda anaua hawa watoto, alafu unatuambia mambo ya mauaji. You cold-blooded murderer, heartless character. You want to tell us, you want to mislead our nation. We will not allow you to mislead any community. We will not allow you to mislead anybody in Kenya. You are not going to be anything in this nation. You belong to the rot in jail. Ni kweli ama si kweli? Huyo mtu atembee asitembee? Apotee asipotee? Mumekula mpaka tumbo karibu inapasuka. Mumekula mpaka kichwa imevimba na kiburi. Na nataka niwaambie tafadhali endeni muangalie, mjiangalie kwa kioo. Use the mirror. Mwende muangalie vile mmekaa. Kichwa imevimba. Tumbo ndio hiyo karibu inararua mashati. Tafuteni gym kwanza, mwende mufanye exercise kidogo. Na mpunguze kukula chakula mingi. Ndio muache kulala kwa mikutano. Hata mnaharibu hewa huko mkutano mkiwa mumelala bure kabisa. Iko mwingine wa kutoka hapa Kitale. Sasa hata huyo mimi sijui. Aliwachiwa kiti na ndugu yake. Akawachiwa shamba na ndugu yake. Akawachiwa watoto na ndugu yake. Ile shamba hajajenga nyumba. Bibi ni wa kukodesha. Nyumba amekodesha kwa watu. Watoto wa ndugu yake wamekufa kwa
nataka niwaulize, kwani mtu amebeba tumbo hivi na kichwa imevimba kwa sababu ya kukula, mnafikiri anaweza kupanga safari ya Singapore? Mimi nawapatia ilani, msinijaribu, nitawamalizia asubuhi na mapema. Mimi nataka niwaulize, mkipima wale majamaa, kuna watu saizi yangu pale, ule mtu ya pepo ya ukabila na chuki, huyo ni mtu ya kushindana na yeye? Mtu ambaye anaenda kuibia ndugu yake akiwa kitandani anakufa, huyo mtu ambaye anaumiza hata watu, amelete kisirani kwa familia yake, anataka kutulete kisirani kwa Kenya. Mimi nataka ni pepo mbaya kutia watoto wengine mimba. Timeti marieta mangi sana bireka kwa nogabu kubweka bana bakechinda kuragera gusaria mbeyo asa abantu igoro na timayeti tiga turi ngona magokwa kigera Paul nkwategerete chinkwani cyo igo chekera semetando to chake naye yani nje tingi cyane tiko chinkwani cyo na expected ya kwa na igo no monto narete ole lose ngocharo kwane binto binde oiraneri baka umonta tatageri koiraneri igekera kwanete nkiangosete na manyito no monto ogukwana kende gyonse lakini rende ekemaine kya mangana ase level yae tatakeri korusia mangana ngabunari bosio asa abantu no isakorigereria abantu bare komotegerere kera gukwana mbake bari baenge bosio gari ga okonyora omonto agoreire amaru atindete akonya gwakerio gibosaiga abande bare goichana oise korigereria clip ekibuya abande bare goichana nkeke president yegukwana no bosoko banene sana lakini ekoro kinga omigiru nyena ayo migubu ya otebweke maene no monto nabo ikase oigu umutundo cyo bogoire binte binge ngwate kore tigangi gorere nkwaneke maene insiboke watebire nga igabwato borogete nkwana tore sole chigo kwano sobaime nkegora gese murebwense habwato borobuno bo Walter murebwense someone weke songo tagote abaza sign or my symbol of unity yokobotenia ba Kenya na tabone tiku kwana amangana bunayu atagote abata bwa Tinsoni obereko bagakukirana baragiye bange sana ngakikwira amangana gosenkwana abuneyo iyo arageta aba iyo abeteka bakoraga bari yange batatu korinda cyetu bakwana mariyita murari dan ukore gurigire president yakwa ntamanganari no mondo bwato borubonge sana na maybe obereka gukiria mangana years for long time ona gerarenga somo kutano rina na china asere it was the best time akurwa manganaria but one magosa korete ayaruete at the wrong people because they garugiri agenda ya chedari he went for development but bono akabeka development aside akachaga mangana ya insults but rende moraria koira nande magega the president is a human being kurumaya nere obero kuramsana nduwe berio bono kuramugwa enere mete obere oremereire sana n'abantu bakumura amatari ba Kenya n'abana siasa na gerogorire president taramete ba Kenya arameta abana siasa so yego debana tit for that is avege bono bari konyo bakumurama na era roje tigagoreke abarame asinje bono kifyangu murino egemu y'abana siasa mnantu aba Kenya tutabwene ndikuingiria because bari n'abantu bamanya ino one on one bamaide bintu bakora bamanya from A to Z. So from my side nje president ngumubekira makosa because again to konya ko bakagotebe kunera koretiki abairane tibari bakomote one the only problem akore tenelina aje for development akaibeka side akachaka mangana ya matusi so abajibe tibari bakonya bakoreke bakomora manere murebwense no muntu manikene no muntu ajitenya sai sana tomoreka gusaba chikanisa tomoreka gotere chikanisa tomoreka ko kamaru chikanisa tomoreka mbaka gakorusia mariga manga atari make na kolera na yichitekanga isano ase chikanisa na wesokiri na kurwa amangana aramatindi sana abarayi aba are gochoria nabarayi ibakunyara kumugikeria anyakogate bankora mabare lakini go bakumara mari kumara main privacy live again takorete igasoete into privacy live babwo bakumate byaya kwa ibireke yaya gwa goitira abana ba Kenya yaya turaro sikinto gete yaya Nairobi county ge wente ko endega na iga yaya keneke nkerakorwa tinde go bakomurama ase
privacy life yae ngakirire kwani iyo yogosomba ka ikiwango kiriya privacy umuraria asa mangana privacy na kinaitha gogote ina abuna jete isiko akeigo. So as Kenyans we condemn that, but rende amangana ko ramana president, because over the president is a symbol of unity. We as leaders need to went to more first priority to more sikona ahead of president, because onye ntoko musika nere in other way nago there is a human being. Nere nago na bako lose tang in another way. So on behalf of the president buna Walter, maybe ndebe buna pore sana sorry okay jetu waziri as sama nari president yakwane. Okay Walter goza kiari namba wa no muntu tinya sai imetiko sene ogende sekanisa ora mu murandi naira nego kurama back mutu yabantu namurama muri tamukumu sana bosigi kanisa. Number 2 no a symbol of unity yense ya Kenya na bwele tego sokia kurama abantu ne abangoramiru bakotyo kibu tuchake negente getani. He is a symbol of national unity. Atakire koba tari gari igatakire koba ori oro kiritari a symbol of national unity. Ebinte binge birago chokwana kerako enda sabantu batama koruma gatwa muigure ngo enda rote banganje nintige abantu bambwate seti imbwati amaochi ayayiga omuntu itali omuntu ore symbol of national unity igatakire koba lakini tari egento kende amangana ye kanisa obo ene pinyo eni inche nagachire kanisa linde lakini talinge nkoro yane gere kanisa enagende kanisa bando lenga omuntu no ebwe kanisa tigatongo bwate sitomochore igonkero tore talinga ne nkorero oyo nere gagutungaina tali muntu bwe kanisa na bwata mabera na bwata kwabera takora mwai moke koiraniri ya nje na bonda Walter. Yes. Na man nga brewe stamete magana kanisa ne kurare ko liye kanisa yin mate morali kanisa nengoro yawo na nduga no tell bantu bari bose bakwende kanisa nabantu be kanisa maybe nabako gende sauri yokora kana ngwa ndore kanisa na ndo nabako gende sauri ngwa agenda nere frani wate. So mi asende abana siasa mostly president ro mobo yakere bakwende kanisa tika we expect nabantu be kanisa because amangana bakwane ze kanisa tali ali nyasaye expect bakoreke bakwane bali nabantu bakwenda ko ni chia chenda jaba sikane because mama ide aziji kanisa no doko nyora abantu aziji kanisa no doko koreke because ekerugori no ene group ya kinarigathi gashagwa ngogenda bare kanisa they talk ill na wamenyeza sana squeeze na wamenyeza sana squeeze. So lakini they nduboro n'abashirika be kanisa tigato ire kelibago koreke ndo tigato ire keliki yaba gukwana ari amabe aitaga sokeraga lakini on the really sense a president is a symbol of unity. No kwenda kwa ikanisa ndomete no muntu be kanisa nande asakwana tamangana ya machafu tarenge kanisa nande nje tinda yuga kwana mangana machafu ze kanisa. So this was the first time akwana tase erari asaringa development. So tara kwana se kanisa next time ga kwana se kanisa. So that's when I'll judge. Yes. Lakini kanisa yani irasema kwa nege ntege chafu isiko kanisa ntari rasema muno mura igwense yes se jino mura igwense se ngechita yange kanisa na bara rodi kwa nege ntege chafu ese gariseta abo minetigo timineti boigo. Number 1 umuraria tugato ere siasa is a very dirty game. Don't expect wonders from politics. Politics are dirty game. Na ndonyo do expect wonders from politics. Abungo siradore. Abana siasa na bando so dirty. They know each other. So wakira to koreme rali ri ba kwa na bando bunari. Some of us we expect it because na bari na bando ba kwa na enauri. Yes. So siasa is a dirty game. Let us expect it. Yes. Dani yake gonginyori Walter korumaega echi campaign cha 2022 ekere president yale koligie obo president asentunde ntangani ngote narenge ase kanisa omanya gotanga egetabu gete kebungo ekege gukwana iga gokoigore getabu ekige gukwana ebinte bingao igo nonye gogoteba boigo anjera no ritari muntu bwe kanisa gachete koligi chikura kanyora boni iga ororire kanisa takonyora uchire isiko gari aligia sabarebi ndagate kubori nakyo koro manyo muntu bwe kanisa no muntu bwe kanisa omuntu bwe kanisa obuna totebo omorandia yes
amanyete ebibungo biebuku imena isiko kerago te kebungo gete gegoteba gagukuigora nabo konyora gegoteba lakini umuntu otenene chintunda ibere isato ogoteringa kebungo gete gegoteba gagukuigora kwanyora gegoteba gente kengao eye gokoro kieke maene oyo tari gwe kanisa namba ibere umuntu gwe kanisa gakwabera orio boe nabo muislamu abo mu kristo abo mu indi no muntu bwo kwabera kikwa mugoseira agoteba na kwabeire tiganya saya arore buna agukobeka gusega gukwabera gusega gukupanisha kego osome lakini oyo tari bwe kanisa igakoiranie gesiomba abundo je nango gaine roro mongwana sababu na president yekerango igwa kwa dai bungu bye kanisa ko igwati ore tola chakira kwa igorore ti gere na igore de kemara bitinge ko inyora anenga zangi serero nanya go umuradi onde bwesi ode nendo ode na rereke bunge president yakwa ne kanisa ne kyabokora to be sincere so meaning that ebungo bindo byose president yakwa na ze kanisa te yes ndokumanya bwene bwose lakini te might be real Bosi ebuku maite na bokosangi tori muntu kanisa batingo zo morebu ebuku na bora zo mebuku rero ege bungo gete okila mambyo ndo kwane kani lakini jenanya gugo barandi wende wese kotena dire president ya kwane goro yeke bungo gete na ndeke bungo yeke na tegera na kigora yasangi ne kyo bakora kwa nguru abuti taite to begere president ya mangana yo bakora mo rai tiko to kwane kene okay mo tra kwana omurandi gwe kanisa no muntu wanchitenya side style muntu wanchitenya no muntu oriminya sign no muntu otumira nyasaye igo cha akorandi nchiri go cha saba na inchi wansi tikoragera ringa anorishwa nga umurai bwenso kwandege ntukita bwende tiarafu murandi gwe kanisa asoke emanya ko teba sabantu nga yaya murai bwenso kwandege bungu geteyo norenga ringa murandi na soka bintu binekyo one because igo kera nga siasa kyara aretire na nigo arate kana ngotomiru nabantu getendi kumusaleria rieta kyagera timetiko somana natene na kebanga umurai bwenso kwandege ntugeteyo metiko somana ndi natene ayeke maina ko teba nga yaya murai bwenso kwangendere kibuge kyo ngana iga Murari tago tene na kwa nege ntoku nekyo but nago teina we are dealing with politicians na abarandi ya mind na tizali politicians they can just talk anything yeah wono umurandi igo sobengi wanchane ngo mure gwese nabakona kende nabakona kende because he's a politician yes our president is a politician he can talk anything nande na kinata byo na aba na siasa those are people who talks anything because batai to go to fry batai to talk okay batai de meyo yete koreki okay so number 1 ye president ngwa ndere kanisa na ndini maite no mondo mo anglican mangana ibungo bro bitingo nyaro kwanza because tindi kumbwati mona because lakini dima itiko semkwengene reale onyeka kungene ri nyasaye na roje na jamu ake kiboko kya pal beto ntiko kwa negara yo mwaka chobera ngebe enaringe ko mweraniriga inchaso mwaka bwe merongebe ne 2000 yani 2022 ngokwa naringe bibungo na igore buku gusoma nanyore genta kwa nanke yororo ngore izinaringe sam ase social media handles tiane ngore izinaringe sam na teba ekega teba iga lakini gendo kira ase buku tarikira kyo na agosabira ogendo irane some of his clips ejirange go quote buku 2022 origereri oanchera nenge gendo ngo bataineke mine ngonyuri yake ngore guduro mora president go kwana my people do perish because due to lack of knowledge you nere buku seteyo takuwa tikebu no ngwe ibude ka kwana na ndori fa to that fast ne so ngo nere buku seteyo okay nero so bono na kira late because that's one of aside na again that kwana maybe this there anyandira kukwane fast na ndo zangi usiteria sebuku maybe wasonyo kukwane fast or ziraze ekebungo that can be the case but most president kukwane fast ono mondo very genius by the way our president is very genius na ndo mondo lekera kukwane yendo njedima ju mondo lina kyatonge tumurali olino mondo maide genda kukwane na bora lina kukwane genda tumaite pato nderi says no mondo maide genda kukwane our president is very genius kego kora chase korengana na Walter bare agote bango monchumuriria nga omurai bwense no omurai ore very genius kirinto kenda kwana ne gokere egento kere ejike maene timeti korengana naye ne omurai bwense abante kwera ne chinkwana na ba meribaye iswalia bweli ngokoboli nga ne omurai bwense nabone takwera ne na abarwane ribaye kero ba meriko bakomara mane era ni abarame
irio na bogo turikira se namba ire se screen ya ugabu oturikira se page yetu ya Facebook gusegari ya YouTube mwanju muriria ne muraibuense na bonete gukwana kweneria na abamiri baya bege siasa nene kuramana chinkwana chitaringia gose wa Kenya na bogo turikira ibirengeri byao ya masa mwananchi nko biswa magaiga ye studio kezo yente gukwana na Walter Obare uyote banga muraibuense ne Virginias mbito kibiri Walter muraibuense akwa kwande byekanire mede igo wate banga no mobania number 1 muraria njege ndo muraibuense akongokia ni sometimes ni mtu wa kusema na kutenda buna rengo gototei number 1 ngoro kuri project iri yako kora asedzeye one njeno muntu ore salary ngona chunde chipesa chie tax number 1 ngona chunda housing ngona chunde sha ngona chunde NSF ekero kuri mangana housing ye kre president igendekyo housing is everywhere tari gendora dewe no muntu tai kokora asa bandore wa Nairobi am one of them na hii project ya housing it is everywhere. The only problem tora atware naki enyombe yako gacha na kinda enyore. That's the only problem. But on the really sense onye no kwa gacha ngoji agachare. Aya mangana sha abanda bange kure kote abakwanda chinya gitari. Sha is somehow working. Na ndari 100%. Somehow working. Yeah, it's somehow working. Ndoko de bango work 100% because we are not sure. And there is again don't give you grab 100% morally. Sha is somehow working. Anya shake akorega siti yankora chirigabo mungumenye guchikora ni mayaga ke ase binte bingao bidia muri bwensari riteira abantu ba Kenya kara kuri gikura chiaye intaracha ase Paul shana ne nyene kwarenga abarai bari bayesesemo ya Ruto bakorona sana no mu waziri bamangana ayobo chinimense ya Kenya Ndwari bakorawa no omuseneta wa county ya Nandi Samson Cheragei kumorana sana komotebanga sha iterio karagase ne Cheragei no muntu oresi Ruto Cheragei no muntu kuragire sana ya mono muraibwense na soke manye gukwana egento kere kebune kigo igotarara kene kayo karakana nyagitari ao chate birenga nchikunyara gutumika uburuire ewese obugwene we kinganja kerigiasha nyagitari ya Nairobi hospital kire yo mwere sana kumurekerwa ngakiora kwaninga niyo kerote banga shaga korera imiro nabantu besokiri bakana moraria ema dekere this politicians ekero kubarigeri bali nabantu batongire maybe ko unga gose gupinga ekero kugirisha nada about some working it's not 100%. Na ndesha kera njengurigereri ejebirengo mbire gusangiye gukora ebindango birongiri gusangiye kero kwenda nyakitari kurwari ku asinare gukafa asinare de gukafa abuna ongo nyora tubwate problem as Kenyans sha te ku cover everything agero kwenda nyakitari sha ibindu mbirege for example mangana na x-ray timaidu go shango cover I don't think lakini ibindu mbiri to sangi to na mariogo dini nini sha gusangiye usitego cover gusangiye okurike kwenda kwali ibindu mbiri gusangiye na na sha gukora and mbiri de gukora well that's why ngo time na we have a challenge on it so we must give him time ibindu buna x-ray na ibwena te gukaba sana na bisha wente gukaba kiana very important as ugima bwo murwaire ane no gutigana ni chikoni ni chiyore serese gukaba poro kemwa imetigo se kwanya rubuire gwachire korwa rwa pore rositime tigo se kwanya rire umoirio na utumikire sha nenga kiora kwa ne korengana igoro ya sha na chire nyagitari na irire egento sha yankonyete ndatebe nekemo omusibati gerarenge konyora omwana sha njatenenerete na kanitaga ntaga sinini ebibinde sha igatenenera lakini ke maene kero na iriro moro nyagitari buna rindo mwana igwete bobenka muhiro ebande dinga teri gwakanira outpatient gwakanira inpatient igo the motagete torware toje tomenye nyagitari mo maye gotwakanira tigandware ngo iguna akororire ngiche mongeri yogo shaetenenere ngirane ngendere kokorega singa kane tax outpatient yo mari gwakana bango mari kuna ncha ona timae tinga kibakorengera ri lakini bagane denga for outpatient mbali gwakana inpatient yo admitted yoraro bamaye gwakanira igo akengo korere bunateba gokorera aketeri gokora ni wate kasuru ya yenge Walter umuraibwense wereka kuwekana mimi nipea watu kiti niwepatia watu kama kitu wapumbavu kolengana na balingoli bege siasa wate umuraibwense tali tayari ochikwena na esodi area onye kaguchikunyara gako buchikura chomu wako gocha metenga kiora kwaninga ni yu umuraibwense nambe mo moradia
a president, I'm very confident na ngoira na tuta. Very much confident. Na I believe in democracy. Karabu tikai na nesword peacefully. Mimi sasa. Lakini on the real sense, akirogori remonto na wate plan. And na wate planning ya by the way. Singapore is real. Onye doma Singapore is real is upon you. Umondo njeke ndokota ba a president njerimbo the confidence sana is going to beat these people because akirogori ile mipango yaye is very much organized. Na akirogori timu ya banda ba minto sometimes ukorono tiare somehow disorganized because akirogori ile kwaza mbama itina moyo kuchikofeza president na mbeya mutiko tujagira babwate ani babwate competition boka kiro monda yewete na ninje mutagete ko koraki kuruziruto kashako kurwa ko teba nere onye daliere na hande nere bono inje keranguri kire president kwa na ne sword ntokwanera sai tiango tuena nena ki aba batota ko rusia president injera kitoko tumeka komorusi na kitora ga ba Kenya paka to bato ejukura do rusia president because keranguri mundo is working mwaro monge baba Kenya igokoreka na kulira injera ki murebe sa uchutumika kwira chikure chirende kera konyo mwaro monge baba Kenya na bakorera na baba so setebe wakikura yes kere jemi agena menyere Kenya kurutuo tu abantu ngorera bare tuosebe abantu ngorera barengi 2013 abantu bakarera 2017 abantu bakarera 2020 barire 2027 abantu ngorera bare so I see it as a routine umurari because ekiruguririe enseye bino tokenda bai bantu bose barawanje yes no mundo dogo chikomachora ne kaseri akoraki akorire so Kenya so ba president Ruto akoraki it's upon them bagiro mundo riro akorega side ya Ruto kero mure bwensa kubuli chikura omwaka ochubendo ngebere ane ebere Paulo Kemwa na bwatemerera mangi sana gentio kataba Kenya kumwa au kwegena kwabo na kumuchora muno mura ibwense ugatano mama mboga akawekana sana akakwaneka somo no Ruto bantu bechi pigipigi bakawekana sana bagakonyaka baka akabana nyaga go fund abandi ne million chichi basa nyingi sana ekarenga mukonyi bo muri bwense ucheso yo kabira muri bwense uru muigai Kenyatta kulende tima itibona gukora kwao bose mama mboga ukonyekire bose muntu wipigipigi abereka ukonyaka miroberi yo muri bwense igabande bataba igere imaminchapi ne bintu biri ariko kwana chinyomba cha for boss nyakwagacha nechibara kukwana mo one chiro timaiti kyora kwana igoro ye chira chumure bwense cha 2022 nebintu byanta bakora bwana igoro ichira chumura bwense engaki campaign ya 2022 dan omora bwense na aliete chira chinyinge agachipanga na ende natebetia abakenya neri abakenya totali koigwa kose totali korora ebintu binde togo assume mura bwense gatebete a model ya bottom up akaisaransa akabange bintu gochakira na mbe mo mpake kyo mweli onse gari agatotebi buya bottom up achagete korunse noche bintu biribire unnecessary na bia chakirete biribitari gokonyo mo Kenya agajaga korunse goti tima itigo se by next year na chato ko ikire igoro gari asebiria promised aho yatenga no muntu mokorie gas volta deba no mokorie gas tima itigo se na chaikire igoro gas ase bintu biri bien enjo lakini ase bien enjo mono tarakora egentongera kwa na Walter kwa na gaiga igoro ya affordable housing ingororire umurai bwense wagachire chinyomba chia affordable housing na arore chinyomba chia affordable housing chikwagacho lakini eke maene nkerekeri president yagotebigu na kigekogera buna saa yakora mabantu agotebigu eke maene kia moroma buna anje na bongo motebie eke maene kia mangana injege ntonda aboegioka no komio kangente matiangita ko nyaga kubangenta na babo gashagwa njega ara minyo kangente lakini ndebe ke maene kia mangana chinyomba jiritari yakwa gajanga singinja tete ko konyo mo Kenya akwa gaja singinjo buonirie company yesimiti buonirie company yechichuma buoni company Jones Pichiri chiwate construction materials nero go chi own kerachi own ngaki akonyore biashara tigante yabantango bagachirande chinyomba ne chibesa cyabo CNSSF ne taxi nengo banacha bagachire chinyomba by force nyoro botenengo sa yo minyokire rio isire go ikere familia ya Kenyatta emiaka 3 yoka kwa minyokire rio tete go ikere familia ya Kenyatta chinyomba chi affordable housing number 2 ko enyomba ya agachiru kwa iru lakini masharti na rororo eline nyombora akane miaka yawe yonse mbali na higo
Okay, na bogwaka no kwore jiri yoroje jikoni lakini no jote bigwigora ya management fee eyo owanje tibwanja goika bwaka unless yo nganye koro igene nyombo gojwaka no bogi babwa obwense egento kende goro ya ichi nyomba chi affordable housing ntu abwate chi nyomba chi civil servants karoreni gantu arorogo chitagora ngongro dirogoro gali ntu arorogo chitagora aho shua winga chi nyomba chi agotwagajira njiri gocha gotagoro ne president yagosoa goseche amwete benga chinyombe chitigange abasikari bamenye abahiga batagorire ntoroji baka compensated echarenge cha civil servants ntoroji baka compensated aho shua winga echiga tokogora boniga gogocha koseri gukurwo no chobe compensated iko eritari magendera gokonya mukenya na magendera ko mukonyero monyene timeti treso kwana itokwane mbakati nyorenga chinsa cha chira sana kiana mangi kolende umukonyi umurai bwense osoyo kabira umukonyi umurai bwense professor Geoffrey Rigathi Gachagua obera ngamo tukamande sana gako mochoria umurai bwense William Ruto na anenge maybe baba tabanga kire tinsa se chumurai Ruto gosoka sana na gachoria gati ya baraibari bare sense media ya opposition tete turagireria chinkwana gati chinkwana cha Gachagua na boigo mbuna baka komuga kumweneria umurai bwense maega umurai bwense ko boyaneria chinkwana chire chintindi sana litko lya muisone tiende Kasongo atembee asitembee wangapi wanasema Kasongo aende Kasongo We'll make sure William Ruto you are not going to sleep for the next 15 months utalala ukifika Sokoi tutakuanika na hivi vijana wangu hawa si umeona vile amekonda mpaka masikio inafanya nini na bado analia kama panya imeshikwa na mtego. Na wewe nikuambie William Ruto, mwili ni maumbile ya Mwenyezi Mungu. Kuna wamama hapa wako na mwili kubwa na hakuna kitu wamekula. Wengine wakijifungua wanaongeza uzito. Si ati kuna chakula wamekula. Sasa wewe William Ruto umeanza vita na ile watu wako na mwili kubwa. Kwanza umeingia pahali mimi nilikuwa nataka wewe. Si ndio? Si ameteremuka? Wewe ulikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, umeteremuka. Umekuwa mtu ya gossip. Ati kazi yako ni kusoma social media ya miaka 5 na kueneza gossip ile iko kwa social media. Zakayo ashuke asichuke. Sasa wewe umekuja pahali tulikuwa tunataka wewe. A president has gone berserk. He has lost his cool. He has lost his temper. He has just become another Kenyan. He is no longer presidential. Because he had planned a grant that you are giving to the Republic of Kenya to build Nairobi Railway City. He had inflated the price to 29 billion when another company called China Railway had quoted. Geoffrey Rigathi Gachagua yokabere umukonyi bo umurai bwense sengana ya makera mukwane turachiko kwana chinkwana chiae Gachagua njeni monarete no montogo kwana kende gionse naenda seboni gato tokomoroka oyo kabeire he has nothing to lose na banga bunanje gosa gochinche na bonda ateme kwerenda ake ngori ginde chikura roisambo ngerenda kwane kege chi abantu mbanga otari kori ginywe ni chikura na bago kwana kende gionse go tari mundo takire kweranira dinere no montogo kwana bugombi ogende waltaka kiomete Gachagua Gachagua umrali bona ngade na boro jenaye onera bono dedo president you know this guy abantu mundo there is genderless na je mukutano ngendo ngeya kukwana amenda ka vai Kasongo one tab tikanga tata inaki ingie geruta dai gokora agocha gokora ne timu yayi because tikaba tata ina agenda yabo nereri because maita abana bako chaka president ke kubata yabona bata president yakoreke yakwanirwa bono nje wan Gachagua ndumunarite no muntu weta oniga konya kwake kerere era diga ke kerere chinga kicherere yes ngo cho sorry Paul chingwala chichia Gachagua chema tukamange one time Kasongo ya mwelio hagati ya ko mateje igoro ya mataruto ntia bondate kokorumura ibwense akwana buna akwanete well sorry dan tinda ko iguya
Nkia gwenerete? Ye inchi abwendete chiro mure wensage chibugo ika ko wonchukana ko wachinkinga ko bachori gati yao. Dan Gachagua behero gukwana kurukare pakekero barenge no murai bwensamo na kwanete rindaga totebinga bagusi into bwati shares serikali ntogejiri tugakira kiara okwanire na maunia umurai bwense tatakeri kogeji gwasegenjo ebinto Gachagua goteba onyendiri bire byoborimo lakini eke maene kia mangana pi Dan noroche esese kere bwate nyama erigere rierore nyona kamoni gagwete nse moiga kataete goja konyetaburie nyama ege kogeji yaronya kabisa akamoni kalika oboega katame murai bwense origere iriororire eke maene binte bigase biga Gachagua gukwana neke maene pine binto akorire na ndo origere iriororire keroge keiga nkuruare wona kioro jago minyokero okoronya ogotema kogosa sese ndego change koire nyameri gose kemoni kende gegweta geje koire nyameri igakoronya agose binte biyonjokana ine gari bigenda bitige goja gotaborie nyameri akyo teba chingwana cha Gachagua chingwana cha Gachagua njia lenge kogera president yakwana mna kwanade because Gachagua bereka kwana for a long time for the first time the president yabayaro je kwane na tinga geritiko sene ne sauri Gachagua ko akabaka kwana na no bororo ige nani no bororo gitabwate akabaga kwana mangana ya kwanete which we condemn as a president ndabwende kukwana mangana bunayo so yendo kero kinda tabia wa president a focus negasi yaye atike gotegera mangana ya bo Gachagua because ana mangana ra musirie raini negasi reta to korra bakenya so let Gachagua talk, let Gachagua and his team talk para butu abanarire let them go ahead. Kasongo must go because ine agenda yabo because mbabu atikendo kiende gyos bago ya bagenya apart from Kasongo one time na nini bago de bagenya na ngi bago chikokora ngi na kibago Ruto ungo bago beka ngi bago Ruto tarakora so ngote ya president focus with your journey leave aside those people but gotika bagwana za genocides I have no president focus Singapore is real Walter akegongo ngoiraneri United Alternative ne bwate agenda kero muntu gabwate role yae role ya Gachagua no kwanekera president so it has atebe okorireke iga kagukura koro kibintu biri bya musinyire gokora ntobwate umurai una umusike Fred Okengo Matiang'i kerate ne gokwana gagotebanga omuntu iga mangana ya masomo asinyire ekero na arengo na nyarita mangana ya masomo moko ngegasi amasomo yankunyareke bishande abe bunata kire koba oitari omuntu bwate agenda sense yiga bwate agenda sense aya toko gendra gosuka kirigento kogenda kwenda mangana security keragocha na bwate solution wona etiga gorigere Gachagua bweka ligere the entire United Alternative now we are talking about Gachagua, we are not talking about a whole team do gwana Gachagua sa introika ase abandi gosi muraridara tobori ase Gachagua agenda number 1 is having Kasongo out tobange serikali so Gachagua alone will take Ruto home Gachagua not alone mwacho mwiri mureke around tenga tuwochwe mukomo sininigo korende agatebanga akuruko musori bwe watching live from Nakuru Salams Club korukunga Kevin Okombo korua bomwamugo Nyageita live watching korende Gibbon Ongeri akuboringa does it mean the president doesn't have apparatus to arrest the former deputy president for allegation that he is making kuboringa Gachagua kakondeza kumara umurayibwense murayibwense kumuramba gose ikapamte kubutwara kwirari chiko na komubeka byara korenga tukorana yene kwanto gochiko kwandra halibo liriaye Gibbon Ongeri korwa chinsemo chiriate abanga umurayibwense nikiagumurambira korende igo minute ngatabwa tinguru cyo kunyara kumubeka byara oyo kabere umukonyi bo murayibwense Geoffrey Gadi Gachagua moto komusini nditokorana togenderere nitrobini Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi
gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories naboyigo nturine chibundi chikorosi bintu tokonya ninchuwenyorera spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tore chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuline sababu yo kore talentambe gucha kuligie byombo bunebi tutarira somo chokebirigo naboiga somo chunyamera gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 ebagotebang'o gose komwelio nero gose kabuya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segete seni kia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora ncho mulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni matuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomobusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomubusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera lituko tomocha Eye ni Soko TV uboroso bw'umugusi.
karibu naende mwancho mwireria sentunda ya gatatu ende yo mweleke gimo murubiri Petro Binie mambia ya bono igatoka tukukwana mangana mangane yechime chege siasa cyabari chikone kibikiyeye egati abana siasa aho murayibwense kare gatigati yechime mecho o chionse ariko tebangana era Gibrano ngeri does it mean president tabwati ngurukiri cyo okomubeka byara mukonyi bo murayibwense setaika yamuyoke senge chingaki tamanye usiko chimoto na president mwa chinguru cyo okomubeka byara umusikari gashagwa neri atabwati evidence ende yonse agukwana tubo saigase ngencho na atagete kumwiraniri igota konyara kumubwata bila evidence konya kabwate amubwata amubeke ikiyote ba walta moraria for the first time kwa iro president yakwa ni tamanga naria igo maybe there has been an investigation going on na buno muraiwenze yonyaga rigadi gashakwa kara accused of it na korte boigo na are supposed to go it was a police station maybe and the statement alava mangana yonye kare ken aimokirwe getambukiro yes bi yamana tosko chimoto akego naro ko kunga Zakari korwa imara daima hata president akona kila kitu nyumba zinajengwa kwa sababu watu wamekuwa wengi ndiposa anajenga nyumba mrefu ando kama iweta kwa gachaji yo machi yige linda andanya ko bagusari mwenko ngana Zakari akorose mere ya imara daima Fred Okengo Matiang'i no murayito no murewe ngurwa gusinere gwebekire yaseganga yo kurikiro kiburayibu mwaka wo 2025 sabande bali abagotebangana abamajwege siasa igo abotebanga gatiye chinkwana igo chia murenge tena murewe cyete gukwana ningo kurende abotebanga gatiye chinkwana chia murenge tena egento kirete Fred Matiang'i kwaneria chinkwana icho tengo tegwe nkwana yeso ngo sana nyikwandre tamanya gusuka ago chimotwe igoro yenkwana ya Ruto kurende Fred Matiang'i mwacho murende abateko bakako kwana na kuonelia murewe igoro oye chinkwana chia batakuwa chigokwanwa no murewe na hawa vijana ambao tunataka kukusa hapa hawezi kuwa eti wanaamuka asubuhi wanatuona sisi viongozi tukiongea na tukijibishana na maneno machafu. Hiyo ni kuharibu sifa ya ofisi kubwa kama ile ofisi ya rais. Na rais wetu mimi ninamheshimu na ninaheshimu ofisi yake. Ndipo mimi sijaongea mambo yake mbeleni. Lakini leo ameanza sasa kututusi sisi wote watu wa opposition. Anatutusi yaani nchi yetu hii 6 decades after independence. Eti at the presidential campaign level tuanze kuongea maneno ya kukula. Eti nani anakula zaidi, nani anakula wapi. I am doing this with a lot of pain. First of all, mimi sijui kwa nini unasumbuka vile nakula, kwa sababu mimi sikuli kwa bibi yako. Mimi hujaniona hujaniona nikija hujaniona nikienda kutafuta chakula kwa bibi yako ama kwa watu wako. Mimi nakula ndizi kule Kisii kwetu na ugali na huko. Sasa kama hiyo ndio inakusumbua Fred Okengo Matiang'i na matoka kuja na ugukima nimetinge murayiwensa ko moswana na ine roko borigo Fred Matiang'i tararaka na muraye utumeka mangana amatindi mwana mayokora magucia sabara ibande timetinga kiora kwane igoro yokumochiko kwa baba kumochiko korengana ne chinkona chiae igo chikorenganga nere murayiwensa rengite eke maana kia mangana nkeringa almost ke Fred Okengo Matiang'i no monto mongaini Walter obubono na buobo ngaini tali boli kwenge gotabange president ne ngaini obuna buobo ngaini ogokwana chinkwane chire chitali gwetania abakenya injute bya abakenya nkioko bakorera tiga goja korama abande ngabali na abaliri mbabugati agenda batebinje na bakoreireke oyabate inje ngojande ko bakorereke einero siasa yobo ngaini ngakio maete ayo kabere mu waziri oburendi bwaime Moradia Fred Matiang'i is the one of the leader I really admire. Na ikirogori siasa they are very smart. But as a president ya muchete akamuswana na I really I really condemn that. Na ngode Matiang'i pole sana on behalf of the president. But then isabari yentambe. I wish him the very best. For me 2032 is the best for him.
Kai next year. 2032 is the best for him. Roko rumore wense go tomocho ko so pole ndia fia. Timeti tanya kura barende ko gukora kirianga akigusaria mbeo na nini na nini. Yes. Timeti akigakora ikio mugekeira ngorende na wata ireta gakora kerekia kera tara muntu kura mabantu senga kire ntambe senga chinga kitoska kama tu mochi mwirire te tukwanire chief wepu yaito. Yes. Silvano Zosoro na bana bakaboswana sana senga ni yumure wense na komwegera sana. Sabata yanga ngakiyawo yokora mnero oyekire. Tero to arenkona yosoro kuruwe sero kyagusi stadium kero mugavana gwe county ya Kisii Paul Simbarati arekora ni direkta gucheza chinsema au ochero ngorwa gusi na so kanyali bageri gutena na gukwanengana yaya igoro yenkwana yumure wense William Ruto. Chandaga kunya kutotera teraga njana ontera kugente kyo bokore tuko magana ontera me chana nero sina kyo bokore una kutana na kyo ga tunya kwa sababu kwa soro you cannot do that kwa sababu mimi nimeona watu hapa hata katika hii Kenya wamekuwa na kiburi kweli kweli all over. Hata jana na juzi nimesikia wengine wakiongea maneno mingi. Hata kwanza niambie wewe mheshimiwa Gachagua, leo nimekusikiza katika Kameme, at least leo hujaongea tu William Ruto asubuhi kwa sababu ulipewa dosi yako jana, na hatujamalizana na wewe, utaongezewa dosi nyingine ya pili, ya tatu, ya nne, because we have to tell each other the truth. Kwa lazima tuambiane ukweli. Iwezi kuwa ya kwamba kuna viongozi wanadhani ya kwamba they have monopoly of violence, monopoly of insults. Ukiamka asubuhi umepeana matusi yote, alafu wakati mheshimiwa rais anajibu tu siku moja unasema umereduce presidency. Are you agreeing ya kwamba wewe uko chini kama rigiji ati sasa rais amekuja level yako? And I want to tell you, His Excellency the President of the Republic of Kenya was in Western Kenya, akafungua barabara tatu, akafungua maneno ya housing, akafungua maneno ya stima. Yaani alifanya 99% kazi ya wananchi. Alafu kwa sababu anajua wewe ni pet, akakurushia 1% ya kastorika moja yenye utazungumza for one full month. Pa unatusiwa, umeambiwa sijui nini. Wewe Gachagua, tuambie uliua ama hukuua, ni ukweli ama si ukweli? Wacha kusema wewe unatusiwa nini. Wewe Eugene, sema uko na bibi ama una bibi. Wacha kutusumbua ya kwamba wewe nimetusiwa sina boma, uko nayo ama hauna. I mean very simple. Hata huyo mwingine kama mimi leo ukiniambia mimi nimekoa mkonde, nijue nimekonda ama sijanona. Hiyo si matusi, ni kuambiwa ukweli vile yuko. Kama mimi nimekonda ni sawa, yule mwingine amenona ni sawa, na yule tima iti trotoda soa samangana yo muraiwense kocheri bali bande egente kyo ubuguriti na kyo ubuguriti osoro bere ko ba kagoteru gotera kumanyekene sana none se mechiko soli se chiko soli na nechi cha kilabu ya Shabana na bona tena ligo tuchake na Paul noyo mase bari twachagete gotera osoni gente kya goteba etwatindete bono abarebi umurebi kya tindire gento ngira tari goteba etwatindete togatera onera akaire serious akaimoga gatengo print ya t-shirt atorikere ko rumaega buna twaterete muso dinaro jena print tie go fiaka ikire boyo iko nere ge reduce tiko chele boya ito ana bobe na bare banza one no morebi wal tuchiza jere na usana manataka ili mkwana bunejo Osoro, you know, Osoro na kurikamba kachiko bichi bwate lieta bunejo. Osoro maite is a politician one and is our young leader. Mnanje I really admire Osoro because they can go to refugee Osoro in politics. It's really iko nayo monta krame na bogo yike to ko rikapo igo you know those are the politicians bali nabantu bakuriye na kibago to level aba Kenya bali bako gechugwa na bali bako taiko gechugwa so abana bantu Osoro tabwente ko kwana igo batirende kerugero Osoro akasaini ko push the agendas of the president. Yani buno president maybe ako tabiwa Osoro nero ko iranero buno Osoro is a njemnanga ta Osoro is okay. Paul Osoro bwana kiri na obeke tena ni abantu bali muri wensa kwante muri wensa bakwaneti kurenda agwata ne babe mesana babekire bona opening yero ko noyo ona mutunya gotebanga matianyura metu tunya gotebanga wa Eugene Wamarwa hamo na Rigathi Gachagua bara metu Osoro teirenga muri wensa
kwanza 1% yako bakago tigera ninagendere kunyetumika kora mabantu noncha ni chingona cyo soro cyo kumusiro muri bwenzi na tabanga bono tegagendere kora muna 1% kara kara magendo 99%. Inchege ntonda tebe osoro is at my level inche ninje tora irani no osoro tagwirana na Matiang'i koseko chigoro zaidi ya babo gashagwa osoro era monyene ne chokora ringe gaje tagatotebire ne chokora agajo korera bugirango anyway pore on behalf of baba girango ndo akoreta magoso ndo chetoreke bishi gaje togotolera buna bagirango gakinje ne chokora Nairobi timbu atigasingo kora ngegasi gayo gubunge mbakorere gasi njene ntakana ati tokamororera mabera tokamochora buna bagirango oikiro twarire ekiburi ekiagoteba osoro nero bwate ekiburi ekenene muisonde na togosaga ng'anyo onye tobwate 200 million chokore campaign yogo bunge sau kaikwa rusi 200 million muisonde kwarenge chokora. That shows that you are a thief. Iko osone chokora o moibi tigana ne bintago batebi okasi ase bintebi social soy volta osola go segeta sana nkwana yumure bwenza otanga iga kwalite bie sana le nagendere go kwanego akira nyikwande seteke yamo toto osora salida tabe ntiko go segeta mangana yu agwente go to bunantu bono go to beko na way to go hope ne president. It was not right. It was not right. Yeah. Aya tusikemo tumonche mwireria oyo ndata tigiri magaga akorokwa anero mokonyi bwe murege kyamakira gia DCP Malala tatigiri magaga mometro muri kiegiyata nere nakwanete nkwana yari tukurega haso umuyega uria bwo kumwarigania mama miradi Millicent Omanga gochemeye kyamakira gia DCP turarigire linge nkwana yae wa malo ile kitu party leader wetu umesahau kuuliza huyu Kasongo alisema kwamba ati sisi tuende gym, kwamba sisi hatufanyi mazoezi. Mimi ningependa kuuliza Kasongo, hii gym anaendanga inanyoanga paka nywele? Hii gym ya Kasongo inanyoa nywele? Hii gym ya Kasongo ni kinyozi. Yeye ni bure sio bure. Na nyinyi mnajua vile watu wa gym wanakaanga, si ndio? Ni bure sio bure. Kwa chiware kingo chiware gym. Gym ngoge ndani. Mwaga tayo mwagingero. Gym tori kwingera. Gym wako ndo fit na niyo no kominyoka gosoko tara go chiari, watara bwango kole campaign yao. Lakini mtoliko gingeru wala ate gym ko gingerero murayewe se kyora kwa negoro ya Malala igoro ya mangana Malala president yo monyene ne reduce goche lebo na ndeke maine kya mangana pi mbara motebie ke maine inkigeko era bako motebie oreire igendo ngere babwate me yabo babisete mbarage kwana bago kwana ngongentara abantu gaiga mbaje bamotebi ari kwanja atigire ga gutatebi gugwetani Ometega gero murayewe sakare kole yawe yote ngendo mutemaeta ay muchore gym moraria mangana manya bantu mede ndo bwa some health issues buna tureka ndo bwa maybe amaroire yawo one or two kiragere maybe reduce ose so mangana etukia number 1 made president ari mwana ikina gige ndo bwende kurigeri no mondo ja grego cha onto chimbu che cha gero ngingeri no asema kale dukingo ya rogwana but what I understand president is becoming old stari mwana ngojare ejeri maybe tora rana ne chimbu chomotu bono na bokora mede no go sene ko endense ye debinto bindi bika sene koraki so mangana Malala Marara dua monadire Marara is very bitter because he got to go say UDA now eradica focus in DCP and let me confirm to you they are going nowhere bali tutawapiga 10-0 yes barabata na mpaka baliwa kwa Kenya let them do it tutawapiga 10-0 and I promise you one day na ngoja kuirana ndeka ngotinda nilikwambia yes Walter nkorenga modekita nante waro wotro mwere kone nkorenga wotro no rwango rwomwerio gigima Sambu ward eseki ai dan lituko na chitega na bateti na tete kwa ndante nenka gusi mbori obu MC ororo
ngaenda nkarigia maoni ya sabantu ngaira na nkarigia maoni Roysambu asengenjo na tenente Roysambu 2022 nga make a decision yo kwira na Roysambu. Reason ya nayo kwira na Roysambu ndobwate ebinto bibere. Number 1 ntaite kobera Roysambu tindaro monto Roysambu korigeri Matiang'i chikura. Tigambe Roysambu kingori kichikura chiane ndigeri na Matiang'i kura yae achabe president next year. Namba ibere ntunabasacha. Tigakonya kurwania abantu nkagari bali bankagari egento bagokoroge ndo chiko barwanireri tigatorwani isiko musaja agakwenda isiko twara orente ndagera nyumba bali igo engijetero Roysambu nje gotwara ngirera abantu inkana ndero Roysambu asengenje no menyete no manyekanete igo chikorusi biri baba kwa chikura to ikwa karanere moze kubiruso bireka kajo igo lakini okunogo twa kinanyo rire gasi igo monto nkanko ngokonye kara sinjere ndera lakini tari ngogo chikoiba MCA te bwa tibes chama genderera ibe MCA gasi ya no go push gaba ne motebinga we need this and this come up na policies sira konya abantu bonsi ase county ngima ya Nairobi so hospital nero mu MCA ogida so hospital nero mu MCA Roysambu nkikeria tarakara utetuchi keneria abantu ba Roysambu so hospital nambe mo kero na lego kore campaign 2022 na badeti goro yobo safi Roysambu is dirty Roysambu siweje go flow kerase chigo to chirutire kerase ntetengiche na policies chingi ya choko make sure Roysambu ya bere nsafi na ba promise it last time mbangegena this time round imbacha bangegene nkorogo safi namba ibere street lights chigo chichati we msiene kere akeli ogenda se county government nema ite department ile in charge egende akeli ogete benga street lights chiga chirimete entaite chirosigu kurwororo policies njiro chiko konya abantu be biashara buna bono batagure rugari ebibande ebire byaringe para MCA netakere keriete biega bananga ndobwate space yechiro gaiga twagachira abantu abechiro tobabe kororo totagore ebibanda biri epare bensafi ebi inere gasingo chikokora oversight na legislation ase ward ya Roysambu. Walter Obare. Yes. Mekenene wadi utoka borabu. Yes, utoka Patrick Osero. Patrick Osero. Nanya kumwigusana ka ukwana. Niki yako gara amwe msio mekenene alfayo nye ngeresa. Atara kore miremo teto chigo. Umurari yanje bunago denje Walter Obare. Esa bari ya mekenene abere ko ye dream for long because number 1 evijana buna mekenene ward ngekera ngote makuligeri ngoma chikorana barobo ba go phase the current MCA because they were current MCA over for that seat for a long time. Actually, since I was born, no, we were never up to date. So, mimi I want to face Mekenene Ward. They want to wait on now. We need leadership. We need a change so that in Tokotwara more forever. You know, there's time and season for everything. You cannot be somewhere forever. So that the face abantu ba Mekenene Mataina, I'm ready for work for them. Njabune kichana. Na muire kufezi omo mheshimiwa Alfayo Ngereza muruzie geti because it is his time obero ko thinango tigari tomoya yatige taigotiga na hakuna kitu watu wamekenene wamefaidi bono ngeria tarako unokorigere bono buna mangana tebe school sana mata nabutoko dena wa MCA mbaiko kora kiende na mbaiko reda nini mangana school na bwate challenge sana Mekenene ward bana baito mbaiko soma usabana baido maybe onye bakosoma jiskuru mbai kwenda beyond form 4 because madam zie no what in charge na boko kwanya abana na kibako enda jiskuru na boko dwara na ke uko leave alone passaries na boko dwara even more connections or bana ba ko jiskuru na nkai ba goji because aina ya road biashara bia woni nini lakini bantu bande uwezi kushughulikia so egera ngoriri Mekenene ward mangana masomo we are so tore down sana. So that's why ngote na njeki chara ngoja Mekenene ward. I want to raise our youths so that baru za aria sebale baru aria seba tubire because my time ziekera ko mwa kasiriyo ka gojuye bata ko na magandra. So ngote abantu ba Mekenene ward I'm coming na ngoja ngonya vijana bitu because ivange gasi ingenda mbakorere gasi. Ndo monde gasi uruji ko kore ibintu byaye. Yes. Agote baiga Dickson Commander. Ask Walter. He was pro government. And alikuwa kwa Matiang'i, what made him change? Dickson Commander. Yes. Pia mo irani na politics waligia sana. Na mte we are playing politics. Na asaba zoiri baote ndege aona mti autu wao.
yani enyo niye kororo muturo koraki ekugwa bono njekera na isina ikaza ngarigeri siasa ya ne kidogo ngataba mbu yambese government because that's where I can ripe na no ndakame my dance me yende auto kama injenda ke kama ku kamera goso kamera bantu kamera bakanto babe kenene because ke rumede morali nseme yende abantu abanegas baguriki let's not forget that Matiangi our brother Matiangi negas yakuriki through all faults tari gas yakuriki one tomanyeti negas yakuriki na intu negas tokuriki bono mate tokuriki gas twenzi oiga turiki asaria asa bindo birake tokame tiaranda yabantu baimekenene injeti gatubere serikali tukame serikali tukame serikali tonyore bintu gari ground because ntogenda se desert tokuchikokoraki tutekujikonyora kende tokugwarire ngai tokuchi so nande ntoko basamo maite twese kuiga bande babega bande bagega bali bakugaiga tubazire ko rodo bali tebana na gari mwasirete twabaredire gaiga yes mbiyamono Gibron ongeri mwanchu mu yate abanga the president does not like Gusii region because yesterday he launched SGR from Narok but definitely removed Gusii station and industrial park ilianzishwa lakini hakuna kitu yes ye koro kinga abara itobwata bali asense mu serikali ko Gusii bali bago kama tali barai babwate obokonyi gocha saba Gusii mbabwate inguru chinde chonsi cyo gokonya Gusii onyendiri babwate chinguru kange station injabe getu Gusii ntoko beka chi station isa to Bomet County mayako nyoranga Nyamira SGR nete toro lakini station te yororo osora babago twakereri yogi babo Simba baiga bago kama babo Jafet bagenda batebye president we need a station say it's not late bamote we need a station atobekere station igari asambu ya mono Walter egetagike mu ronke banete gwita ikonge lakini bana ega gote kananga kiarusi bu biri gochigweta sinse mo chiagusi naye no mubwatani yo mufuasi monesa na bomore wense Dr. William Ruto ngiye gote kumabori ya nese taro yaye ya gochigusie iki hoja number 1 morali yangu prema abako mubori gochiese risori kamera 3 number 1 morali yangu prema our leaders because major nama Orabu County ntobwate MP okuru kwasero Patrick Osero no abo ntoko bagari kiagera no yerewe yeweteze constituency ya majari egende bora noti mugrango aso mweshimiwa Nyamoko so ngote yabeshimiwa abarari baito ike president yange so that ibinde byakere bigwetigwa ugosange abandori bande baro bako rwanire ibintu byabo bona wasange ndo abantu baito dodade doro hani doro ngosira dore murali bona ngendo ngote ya president nondo ngojore Gusii condition number 1 we get we yete Gusii any condition number 1 nandi that's not a favor it's our right bona nandi ngento the president Gusii region karibu lakini karibu odwe the railway station Gusii region nandi ngento ngonya aba na siasa aba heshimiwa baito ngwane rosoro osore gere bintu biko bangwa mesa toko adia kutoka zika ariguo kwa bintu biko bangwa mesa tukoroki barwate bana wale sema sta kwa na botambe no wale ma bintu biko zangi biko be mesa lakini uzangi tabo ni railway uzangi tayo bona kingo de yaro kutoka yo koragera gosire ndote diko mo debere yo kutoka lakini ngote bana ase bintu biri critical biko jaze constituency maybe was a region atoko apushi for mo Gusii because nduma ido zorno yo Gusii county tari Nyamira county na major railway yewe da Nyamira county bona ngote yabantu baido banyamira county aba bunge bali banyamira county toka za mezeri ebintu bikwenanu ase region yaitu yes karo gwacha gwate abango muri bwense gwasabire pole ni abo muri bwense chinkwana cha chimbe na mbare bakuria no ikigusaba muri bwense na ende kero kwa pole chiae gochiri ko muikeria nga enkwana nga igetange kire ringete kire gwetorongo rwa Gusii na gina mudabiri na ki first priority na kuja Gusii railway tutagete we are not begging it tisaka nimero 3 Paul okemwa ubuya kwana bantu bao wa Roysambu tugukura aba Gusii baminta bare momenyete Roysambu bali momenyete chinse mo chietana ine Roysambu na abasabira so gwanja bugatera chikura cheno Roysambu bali chikura cheno chire isiko chichenji chirete Roysambu moche mombwatesi ebintu mbire ndakora birito gosuka twakora gochimaega maega ye kamera twakonya na buna Gusii imo chirenda bontangasa isiko gani na atebire mbire toraje tokore maega ye kamera lakini mbwatesi tokonya na buna Gusii mekerene nkiora batebye ane keroro chigorro mwako gucha abantu bamekerana ngo batebya nje ndi tayari gukore gasi ngojande ga background kujane ko yone ground
ese bari yo mura ya goja na nere na ningo kinde shwa na kuone dabwa so mura yare mbaka ntabe ndo byozi ipimeke na mutakete bona bando bameke na biredi ngore do dore ngombe yebwata mabere ngombe ye grade to the kambe buna bagusiba mekene. Thank you very much. Yes. Mbuya mono kabisa nende no kwegena kwanenga imoche na endeka kiende to kuana mangana yige siasa anene karoche butochi de ko mocho mureria 50 na isanemo igoro chinsa isano chabana mambia nabo nonte to kwikero muri mu rubiru rwetro bini to engena ayo chakira eke mambikere ge chinsa yemu kabonega walto bare no arenge mu kurge kero kyo MCA se wodi ya mekenene nabo igotwa wate polo kemo kurge kero kyo MCA ase wodi ya ruisambu na bonsi to kubuganiria homo ya osie motuga ya kero babu chiago so galia ase okurigia na witrani ganga yabo oyege siasa mu mono sogocha ene to kugana kwanenga imoche mochiritko olinde mbuya mono sana nginyoranga John Kebati Joshua Nyauma amona director zake bonsi baingemega yemenyonje director zake ronte imoroka Abdara Joshua Nyauma onte imoroke Ali Hasse John Kebati ande imoroke Hussein Mohamed korende bonsi Idi Mbakari.